FIFA World Cup ni सायाव BTC नि चिफ मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार गेदेमा बिथाङा खुगाबो खेवदों बा बिबुंथि लाखिदों FIFA World Cup नि सायाव बिथाङा मा बुंदों बा मा बिबुंथि लाखिदों बेखौ आं दान्दिसे समनि उनाव होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ जाहाथे नायनानै होयो अब्लासो जोंफोरबायदि फिसा फिसौ क्रिएटरफ्रा थुलुंगाखांनाय मोनो आरो गोदान गोदान बेफोरबायदिनो आपडेट नागिरनानै नोंथांमोननिसिम सहैहोनो बा मिथिहोहरनो जाहाथे हायो। So anyway भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो जुदि मोजां मोनदोंब्लाथाय मोजां मोनाखैब्लाथाय लाइक खालामाब्लाबो जेबो नङा। So भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो मिथियो बा नुनो हायो। So बिथां BTC नि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार गेदेमाया FIFA World Cup नि सायाव मा बिबुंथि लाखिदों फैदो जों दानिया खोनासंदोनि। फाइनाल खेल চাবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু টিকেট পোৱা নাই। ফ্ৰান্সত সাপোৰ্ট কৰিছিল কিন্তু কি ক'ম আৰু এতিয়াতো আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন। এতিয়া মই খেলাটো আকৌ ৰিপিট চাম ইয়াৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম দেই। ফাইনাল খেল চাবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু টিকেট পোৱা নাই। ফ্ৰান্সত সাপোৰ্ট কৰিছিল কিন্তু কি ক'ম আৰু এতিয়াতো আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন। এতিয়া মই খেলাটো আকৌ ৰিপিট চাম ইয়াৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম দেই। ফাইনাল খেল চাবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু টিকেট পোৱা নাই। ফ্ৰান্সত সাপোৰ্ট কৰিছিল কিন্তু কি ক'ম আৰু এতিয়াতো আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন। এতিয়া মই খেলাটো আকৌ ৰিপিট চাম ইয়াৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম দেই। ফাইনাল খেল চাবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু টিকেট পোৱা নাই। ফ্ৰান্সত সাপোৰ্ট কৰিছিল কিন্তু কি ক'ম আৰু এতিয়াতো আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন। এতিয়া মই খেলাটো আকৌ ৰিপিট চাম ইয়াৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম দেই।